ndabashuhushe kandi ndabifuriza ibihe byiza. Tugiye kurebera hamwe amagambo avuga ngo death in Rwanda cyangwa se impfu mu Rwanda. Turashingira kuri raporo yakozwe n'ikigo gishinzwe ibarurishamibare mu Rwanda nk'uko suruse yabyo biri kugaragara hano hasi. Turareba registered deaths cyangwa se impfu zanditswe z'abapfuye kuva muri 2019 kugera 2023. Umwaka n'impfu. 2019 iki kigo kigaragaza ko hapfuye 23,791. Naho 2020 hapfuye 22,634. Nagira ngo uyu mwaka tuwutindeho gato. 2020 hari icyorezo cya COVID-19. Abantu barapfaga amanywa nijoro, ibinyamakuru byaratangazaga, ariko biratangaje ko ari wo mwaka wapfuyemo abantu bake ugereranyije na 2019. Ni umwaka wari ukaze, lockdowns, ibintu bya distancing n'ibindi, gukaraba intoki, mbese hariho protection y'ubwoba. Ariko ikigaragara ni uko uyu mwaka habonetsemo impfu nkeya kurenza 2019 ahatari hari icyorezo. Impfu zagabanutseho 1,157 ugereranyije n'abapfuye 2019. 2021 nawo wari umwaka mubi kuko nawo warimo impfu nyinshi dukurikije ibyo science yavugaga ndetse n'itangazamakuru, social medias. Ibi byose byari bikomeye kandi biteye ubwoba, ariko ikigaragara ni uko hapfuyemo abantu bake, abantu 19,797. Impfu zagabanutseho 2,837 ugereranyije n'abapfuye muri 2020. 2022 impfu zabaye 25,567, hanyuma ziriyongera, kandi muri uyu mwaka nibwo izi mpfu zagomba kugabanuka dukurikije n'uko imyaka yabanje harimo icyorezo, ariko niho ziyongereye kandi ariho imiti yari ibonetse. Rero impfu ziyongereye 5,770. Hanyuma 2023 impfu zabaye 32,853, ziyongeraho 7,286 ugereranyije n'impfu zari zabanje muri 2022. Rero ibyateye impfu cyangwa se impfu zabayeho ariko batazi ikishe abantu: 2019 zanganaga na 0.3, 2020 zanganaga na 0.6, naho 2021 zanganaga na 6.1. Mu ndebere namwe 2020 corona yari ikajije umurego, ariko impfu abantu bapfuye hatazwi ikibishe bangana na 0.6. Noneho 2021 nabwo urebe 6.1, naho 2022 ni 4.9. 2023 ho ntibigeze babishyiraho, ahari ubwo bari bamaze kumenya ikibica, ntabwo twabimenya. None rero ibyagiye bitera impfu: icya mbere hari communicable diseases cyangwa se indwara zandura, harimo tuberculosis, igituntu, pneumonia, umusonga, diarrhea, agahito, malaria, measles, iseru, maternal hemorrhage, ibibazo bibaho igihe abantu babyara, na birth trauma and malnutrition, ibibazo byo guhungabana
n'imirire mibi. Kabiri, no communicable diseases, indwara zitandura harimo kanseri, diyabete, heart diseases, indwara z'umutima, stroke, and health mental conditions. Icya gatatu ni injured, harimo impanuka zo mu muhanda, hakabamo homicide, abikirwa mu ngo, ndetse na suicide, kwiyahura. Tugiye rero kureba uko imibare yari ihagaze mu myaka 5 duhereye 2019 kugera 2023, turasanga 2019 indwara zandura zari ku kigero cya 70%, naho izitandura ziri ku kigero cya 27.9%, naho injured ari 2.1%. 2020 turasanga hari indwara zandura ari kuri 62.3%, naho izitandura ari 34.7%, naho injured cyangwa se impanuka n'ibindi ari 3.0%. 2021 turasanga indwara zandura zari ku kigero cya 51%, naho izitandura ziri ku kigero cya 41%, naho injured cyangwa se ibibazo byo kwiyahura, ubwicanyi bwo mu ngo n'impanuka zo mu muhanda zari ku kigero cy'8%. 2022 indwara zandura zari ku kigero cya 46%, izitandura ziri ku kigero cya 45%, ndetse za ndwara zo mu ngo, ubwicanyi bwo mu ngo, impanuka zo mu muhanda n'ibindi ziri ku kigero cy'8%. 2023 zaramanutse cyane indwara zandura zigera kuri 43%, hanyuma izitandura zigera kuri 46%, hanyuma ibibazo impanuka zo mu muhanda n'ubwicanyi bwo mu ngo ndetse no kwiyahura bigera kuri 11%. Ndashaka rero yuko tuvuga kuri iki kintu. Murabona ko indwara zitandura arizo zizamuka cyane kurenza izandura, nyamara usanga arizo zihangayikishije izandura, ugasanga abantu bambaye n'udupfukamunwa n'ibiki byose, ariko izitandura murabona yuko umubare uri hejuru. Noneho impanuka nazo urabona ko ziyongereye cyane, ziriyongera. Surutse y'ibi ngibi tumaze kubabwira ngiyi hasi wayireba. None icyitonderwa, 2019 mbere yaho iki kigo gishinzwe ibarurishamibare ntabwo kigeze gitangaza imibare y'abapfaga mbere yaho, cyahereye 2019. None rero ikindi kigo cyakoze raporo ku mpanuka zo mu muhanda cyangwa se ibitera impanuka bagendeye ku myaka ikurikira. 2018 impanuka zabaye mu Rwanda zari 5618, naho 2019 impanuka zabaye 2653, 2020 impanuka zari 4203, naho 2021 zari 8639, 2022 ni 10334. Ndabibutsa yuko muri 2021 2022 niho ingamba zo gukaza umutekano mu mihanda ziyongereye, bashyira za speed governor mu mamodoka, za kamera mu mihanda n'ahandi. Ariko biratangaje, mbere y'iyi myaka impanuka zari nkeya, ariko aho bashyiremo ibyo bintu impanuka zariyongereye. Kuki impanuka ziyongereye muri 2022 za kamera ziri mu mihanda, umutekano mu mihanda warakajijwe, none kuki impanuka ziyongera aho kugabanuka? Igisubizo gihari ni uko aho iterambere rigeze ibibazo biriyongera. Nicyo gisubizo nk'uko babivuze mu gitabo cyitwa Amateka ya Kiliziya, paje nari kwibuka neza ariko narabisomye ibyo bintu. Ni mu ndebere namwe, 2019 nta corona yari ihari, hapfuye benshi ugeranije na 2020 igihe ibitangazamakuru byavugaga ko abantu bashize. Abantu bari muri guma mu rugo ndetse bikomeye, none ahubwo iki kigo kigaragaje ko ariho hapfuye bake. Ibi biragaragaza neza akaga abantu turimo ko kutamenya igihe tugezemo, ko twamaze gusohorerwaho n'imperuka y'ibihe, ariko ntabwo dushaka kubyumva. Nimwitegereza neza murasanga iyi raporo igaragaza ko 2021 naho hapfuye bake, kandi dushingiye ku byo amaradiyo yavugaga, uyu mwaka wa 2021 wagombaga gupfamo benshi. Icyitonderwa noneho ni murebe aho inkingo zibonekeye imibare y'abapfa